Indirimbo ni ya Roza Muhando ivuga ngo shujaa wa msalaba. Bagenzi, shujaa wa msalaba isigura ngo intwari yo ku musaraba. Bagenzi, indirimbo ya Roza Muhando yumviwe neza, iraryoshe, irimwo impanuro nyinshi. Bagenzi, indirimbo musozi nta wundi Satanzwe yita arayisobanura, mwese mwumva ubutumwa buvugwamwo. Shujaa wa msalaba niyo ndirimbo. Ngaha rero bagenzi, iyi ndirimbo ni ya Roza Muhando kutoka Tanzania. Yesu yanze afumba ubundi aragasobanura. Yesu yanze rero nimusobanuzi maragasobanura. Umusobanuzi mushasha murikora neza bagenzi muri iyi minsi avuka mu Burundi. Yesu yanze yita no mu Burundi, ariko n'umusobanuzi bagenzi abikora neza. Rero indirimbo ni shujaa wa msalaba. Umusozi nta wundi ni Satanzwe, ni umuririmbyi yitwa Roza Muhando kutoka Tanzania. Bagenzi, shujaa wa msalaba, intwari ku musaraba, iyo ndirimbo hano aravuga ngo ndunamura amaso yanje ndabe mwijuru, umutima wanjye uravuga ati niwe mana yanje. Mu nda y'umutima wanjye huzuye ijambo ryawe, reka ndaguhimbaza ewe mana yanjye. Ku ntebe y'imbabazi hawe huzuye icyubahiro cyawe, reka ndaguhimbaza ewe mana yanjye. Ku musozi w'umusaraba handikwaho izina ryawe, intare yo mu Bayuda niwe mana yanjye. Intwari yo ku musaraba washyizwe hejuru, reka ndaguhimbaza niwe mana yanjye. Intwari yo ku musaraba washyizwe hejuru, reka ndaguhimbaza ewe mana yanjye. Umusozi ntawe ni Satanzwe yita n'umusobanuzi ariko arasobanura indirimbo yitwa shujaa wa msalaba, indirimbo ya Roza Muhando kutoka Tanzania. Yesu Satanzwe yita from Burundi arayisobanura. Bagenzi, indirimbo igoye cyane rwose. Igihe cyo kubaho kwawe cyaramanutse ku bantu bawe, icyubahiro ni icyawe ewe mana yanjye. Inkomezi zatsinze imva ziboneke ku bantu bawe, ninde ameze nkawe ewe mana yanjye. Inkovu n'imisumari byerekana icyubahiro cyawe data, reka ndaguhimbaze ewe mana yanjye. Ikamba ry'amahwa n'imisumari bitangaza ubushobozi bwawe. Umwami w'abami niwe mana yanjye. Intwari yo ku musaraba washyizwe hejuru, reka ndaguhimbaza ewe mana yanjye. Intwari yo ku musaraba washyizwe hejuru, reka ndaguhimbaza ewe mana yanjye. Umusobanuzi ni Satanzwe yita. Bagenzi, umusobanuzi amarikora neza muri iyi minsi. Bagenzi, umusobanuzi agezweho umukeneye ko agukorera filime n'ibindi bitandukanye, uwo murondera gahasi neza nimero. Ku munsi w'ibyago byanjye zohamagara izina ryawe. Umwami w'abami niwe mana yanjye. Sindosheka ku murango, nzokwikira njyeje mu ijoro, reka ndagutatsire ewe mana yanjye. Inkomezi n'ubushobozi byawe biri mu maboko yawe, ninde ameze nkawe ewe mana yanjye. Wahawe izina rishasha riruta ayandi mazina yose. Umwami w'abami niwe mana yanjye. Intwari yo ku musaraba washyizwe hejuru, reka ndaguhimbaza ewe mana yanjye. Intwari yo ku musaraba washyizwe hejuru, reka ndaguhimbaze ewe mana yanjye.
intwari yo ku musaraba washyizwe hejuru, reka ndaguhimbaze ewe Mana yanje. Intwari yo ku musaraba, shujaa wa msalaba umeniwayo, acha ni kuabudu ewe Mungu wangu, reka ndaguhimbaze ewe Mana yanje. Bagenzi, nibaza muhando bati intwari yo ku musaraba washyizwe hejuru, shujaa wa msalaba, reka ndaguhimbaze ewe Mana yanje. Yesu Trondota yewe musobanuzi mwende yitwa shujaa wa msalaba. Ni ndimbo yabaza muhanda kutoka Tanzania. Yesu atanza mu Burundi arayisona. Bagenzi mu Burundi amarasona indirimbo zitandukanye y'amafilme. Ni Yesu Trondota bagenzi ngo mu telefone mukeneye akabakorera icyo mushaka. Bye bye.